guys, ma'am ngasi di vlog sa side dam hor ga ngasi di nganu thi bu chatlu do ine nganu cha da bu ko ine ado ai pot ro e bu ko nga hamu ai na sagai da bu do return da gra no bong thar e bu ko ado ringminar se ai na low re bu ko handak te ado da ai na low bu da hang to ga yeng e ba in mo yo mang da post ki mi ma mang da ai na kwai pam zabi ma su di ne se yaw le ma da ai na this lower again, lower ini. Ini yang pam saya habis. Muka klay. Pasal, oh, I know mau si pasal saya lagi macam jang tu juga. Vlog thak lagi yang si saya dah rekod. Pasal tu ni. Tu, kau pasal saya, ini pam saya video ni apa? Yam na cuma macam ni dah. ID lighting korang bakal baca lagi set paya apa, lagi suit kumbaze ade paana lay bangam dewa aduna kahani lay ngai da hanno re bok set pa ba ma chu do tune ba ina le horis to da hanno set ya re da na ko ai heng wa ya hanno re bok dum set na ya re na yam na yak pa tuna mo set na ba dum mo khangde chahi gi matung ina talakani da na ko da ina silo bani phazabring what's it am chamdra mayam tu si kai no khambra sayol thil chatlam dai da kai nu sit am da do gai nu sit han ge bu ka do si je adum kana do ma le bu ka do ke aina dum ula ke taw bani da nu sit han ba motorcycle again 35 psi ya ni da 14 psi ya oi bu ji ko ke ya Ma'am, I know this is Agaro portable tire inflator zinebuko ado khang da basing dos dagi loin ma khang bayani ko my manual book ta ge aduga magi charger su user e aham da khone charger to bi doine ko my charger se C type oe bako magi charging port che charge chang ne habado yam line adum khangi dana ko adu kamai season hai kan da mayai sida namani ko aduga pressure display je thola ani bako akoine sida loina mak sana doine ba ado laikhat ke leidage haraga ju loina mak leire ko aduga operation button leire aduga LED light am yauri adu thanbam ne sina akoina operation button da nam kan da khoi tire je pressure kya leiri inflate kya oire habdo khangni bako haidi kayam chang kayam halaga yadoino chang kya da leiri habdo loina mak khang bane bako ado sida ball gi hanger car gi hanger bike gi hanger loina mak ko ado sida LED light che makhal ahum thokna dum yauri bako ai dum thalo lak aham da smaina icham chamba angobo je si oi bako adu duga ani subadana musmaina khaw khapa je oi bako haidi emergency light kumbagi mawong ne bako ado ahum yawas maina amukna khara tapako khwaidgi maru oi sigi air hose ne buko sina heat resistant hose sida sumaina namjan bi doine buko aduga akoina haningi pa poto ado loina mak sida hapaga han be ko sigi mathak ki makhok sida hai tare ne sumaina makhal khara pirakani ko ball han gera car han gera bike han gera ni han be aba machai jing dos maina dum laisalaga dum yare ko example loina hai kan da multifunction nozzles ko wi ko si se ado kwai nungaibam na sise ko power bank oina judam sisinaba yae ko yengune yam kanabado adu oi thra koina haide gai nungsi tagi taraga nungsi halaga ju yare koina koi pura chat kanda ko ado phone charge logi taraga ju sum sumaina charger tawa yare haide product se pick panina koina puthok pusin tawboda yamna khudung chabado adu oi ko pause amju hapchar ei ko sida yalaga adum koina sigi machai lauthok talaga ju sumaina adum hapaga adum pugibada yai ko ado description da link loina mak yarawne pam taraga di ko ado maningi tire se mu yengase ba ko maningi tire se kyam tari am lay have my PSI do yengase ado akoi gi bike che 29 PSI lerame ba ko ado 35 fau yai ne ba ko ado halase dum namaga dum halabani ko sa mathanda dum kajarak toini ado yamna khudung jawa product to adu oye pamba singna adum description che out tobiro ko mari pause yarpanina smaina adum hapchan graga yalaga chat kanda dum yamna comfortable oy loire hojik chalani tasingo Sayol ki school yore hojik Sayol bye ulap changji kaino Sayol school thinjan biramage aduga chatlani moi school yore yamna ichik che nungai
Bye. Bye Toro. Nganu lay bala ko da nganu di bala ko da si yore nganu di asida iroiraga leirame. Ubra. Asije nganu ne pic na uye. Namendro. Nupa nungai phisu leire. Nungai phisu le tos da nupa ma. Sione mot pati phajana mot le he. Mot pati si gi sing je. Mapan je. Mapan mo le sing di amna lure ko. Zakar ke. Ani ibani ho apa phok sa mai de lo dang cha. Ma'am hojik gari sum thor chalu bada tu chujak lo ro yon bam leirame ado sai bani ga mom leire. Ai khwai pam zabini ha ba lambi da kham ma smai chujak na ai am mi chlui chai thi tu. Cha ke. I'll bring. Không bông cái ra là thank you. Cảm ơn rồi. Wow mà. Thấy mấy cặp trong phút cái cân này. Camera Echa गाड़ी उठ के यार वो nganu di yaw tabba mal nganu di yaw không sang được gia đình đâu. Nó là gia đình bấm mấy kia à tang à hậu rồi. Bây giờ lấy gì? Ai lấy ghê. Bây giờ giờ mà đang. Hojik yen sem ngai di yen khalle. Yum ning jang e ha ba yen khong ak ba je. Yum de yen gam lấy man ra. Mi lấy kai de khong ak ba du ni ko ma le je na tra. Nganu lấy bring cái đâu bên này có nganu tôi hay yên lạc cái này đâu mẹ mà coi yum đều đấy tôi hồi giờ yên thùng anh đi có xem mà lối lối đấy ulak cái phải cả lối chung này cái đó xem tốt sao vậy local yen cái xem tốt sao vậy hai đứa mỗi mà tôm trâu trâu có lẽ bà chăn đi bà sẽ bữa đi trâu chăn bà tây thì pick nó chăn bà đó hojik thau thang cật lẽ tukan telo janam sing jira khamen asin bi hilai re dudi thong age thong ba loi ra ula ge makutu maun ja lo pe mai ja hau ram tiang ka hảo em mà cái cỏ không có làm gì sao Điều mal của yên dạ